عرفتك من التخبيطة قلبي ادخل issa nixfet l-arb تعمل ستوربي وعشت قايم للشيخ صاروا السبع بنتي كيف جيت دقسك تارد اسمه سالك جينا نشوي لبديت هوبس مسحسقايك طفي جليش على قلبي بالموت مشنت لبسة ملاش كنايت في طريق هاللي في ايدي issa nħidulek jien il-qalzir u tinkwetax tiftaħ ħalqek xejn tballax tini dawk idejk għandek 20 lira on fuqa kif trid basta terġa' tiġi xi ftit nan u żgur li se terġa' tarani nan imma issa ħjar biss tismani għax mill-bogħod jew viċin xorta nħossok fil-qrib jasal żmien fejn nerġa' ngawdik nan dik id-daħka tfakkarni bl-istejjer ta' mument li bħal ridhom sejjer u ser niġi ma nafx għaliex jaf ikun tard u memorja nibqgħu nan naħseb qed iċċempel ommok new illi ftit it-telesel Għajat ftit qed tinstemisek ġobir binti kif sirti u kollox bi kbir Law ma dekx tersa insejtu iċċek u kull darba li ġejt inti levittek tek kienu isbaħ ta' tfuliti il-babrati kif imbdiltu sirtu mokom fiċċuċati u tinkwetax tiftaħ ħalqek xejn tballax tini dawk idejk għandek 20 lira on fuqa kif trid basta terġa' tiġi xi ftit nan u żgur li se terġa' tarani nan imma issa ħjar biss tismani għax mill-bogħod jew viċin xorta nħossok fil-qrib jasal żmien fejn nerġa' ngawdik nan dik id-daħka tfakkarni bl-istejjer ta' mument li bħal ridhom sejjer u ser niġi ma nafx għaliex jaf ikun tard u memorja nibqgħu nan għalkemm mhux miegħek għexta l-ġrajja ta' kemm kienet sabiħa l-ħajja dik il-kelma rid ngħid bħalma l-bqija jien smajt xtaqt li stajt ngħidlek nan u żgur li se terġa' tarani nan imma issa ħjar biss tismani għax mill-bogħod jew viċin xorta nħossok fil-qrib jasal żmien fejn nerġa' ngawdik nan dik id-daħka tfakkarni bl-istejjer ta' mument li bħal ridhom sejjer u ser niġi ma nafx għaliex